Untuk kawan-kawan nan sanasi sa panangguangan jo ambo, jo kami-kami nan di belakang gua, nan terkena imbas COVID corona go, nan tidak boleh keluar, nan tidak boleh mencari, nan organe tidak jalan-jalan, pandai-pandai lah dulu. Kuat do nan tanduk keluar nan tanduk tu, kuat do ameh jua ameh ge lu. Kalau indak aja do, rarah pelak pesako gai, tabang takam bia gai, tabang bayu gai. Ya ba aman caruan lai. Masalahnya gini ko, kalau di pasuan jo, kita meresai. Okok gini ko, biasa maboro, tuka jo chef gai lo, tuka jo apa namanya tu Lufman. Lufman namanya. Tuka jo Lufman gai lo. Mak nom gai kan ado, biarlah aku kecil juga kok kan bansai kan aro. Apa nama kuniang gai, banyak aku kok mugah lai. Jadi beli kok mahal tu lai biti deh. Masalahnya kok ayo lamo lai. Rokok ilegal tu kan beli no age roh kana roh tu. Nama penting juang baso. Aku makan gai, pandai-pandai je lo. Jadi beli lah uak, jadi beli ayam. Dong kerisiak tu guna dia sabui apa kok? Indak aku masalah makan lah kok. Ya. Kalau masalah makan, aja ni beli lawak, je beli ayam mahal tu, daging ni beli nak. Aci paku kalau pala. Aci cuk panci. Dak ada orang pala jadi kerang kano. Palu. Paku paku kalau nak ada. Kalau ndak do lam pala, aci paku ke balai. Di balai ado. Ya. Agak-agak ni biaya duit mo 1,000 sehari lah tu mah. Jangan pergi ke lepau lah nak. Kau biti. Abang je gua nilai. Itu lo keadaannya gini kok. Balik awak nanti si koko lah coba mana anu mah mau nahan pelak besako. Ayo awak aja pelak besako lebih tu ha. Aduh lah tak penik. Tak penik perlu sikit. Bala tanah juga mah. Jan, begang nan duangnya. Lah udah tu dah. Cuman segala nan tumbuh ada pelak pesako tu ke kau nak do lai anda ba doh. Buliah aja dan dua tu ndak kena sumpah na gua ke wa do sayo lah. Ya, tahu lo masa cucu-cucu ko duit sedang payah gini ko corona tibo. Apa no nilai. Kok pergi ke makamai gai, api jalan kaki gai. Kau nak do anda pergi sepeda gai. Aja je nda nak, miak maha. Piti masuk nak baga do. Kalau lebihnya tu masuk do gai yo pupuah lah. Pergi jo rental jo to gai. Api lah lagi kamai gai pala wewe. Kalau kini kau usah lah magame lah rumah. Abe ladang gai rumah, ladang kuning, ladang sipade, ladang kue, ladang do padi, ladang ale. Ladang jaguang, ladang jaguang gai. Kamanga awak le, awak kemai long je rumah, je lalok kalalok je. Buku sedang dorong medan tu. Di tengah. Sedang dorong medan tu buku. Aja mentang-mentang di subuh dek pemerintah aku rumah aje lah, dak boleh keluar dah. Aku rumah aje mahagam. Baik je lalok. Tambah kadang medan tu. Apa gado-gado yo untuk elai. Iko kadang yo lo. Alah. Kadang pesan doang deh.